Do najskrivenijeg prirodnog prostranstva i netaknute divljine Tare stigli smo zahvaljujući Isuzu vozilima novosadske kompanije Trio Motors, koja se ove godine po prvi put predstavila na 14. zimskom seminaru farmera. Reč je o automobilima stvorenim za off-road avanture, čije gume prosto beže od asfalta i standardnih puteva, već biraju makadam, proplanke, potoke i uzbrdice. Crveni model je novi pick-up Isuzu D-Max MY17 sa novim motorom vučne sile od 3,5 tone. Drugi model je modifikovano D-Max vozilo naše ekipe na prirodnom terenu. Poveli smo i Slobodana Vukajlovića, poznatog ugostitelja iz čuvene kafane Kurta na Tari, koji je ovom prilikom prvi put seo za volan Isuzu automobila. Osjećaj je izuzetan. Jedno vozilo ovako opremljeno sa ozbiljnim terenskim sposobnostima pruža jedan izuzetan osjećaj u vožnji, savladava najteže prepreke na Tari. S moje strane su velike, jako dobre impresije, izuzetno sam zadovoljan ponašanjem i samim utiskom u vožnji. Nalet adrenalina je bio evidentan, bilo je jako uzbudljivo zato što je teren, da kažemo, nije izuzetno težak, ali je težak. Vozilo je pokazalo svu svoju sposobnost, sa pola snage prešlo je sve najteže prepreke. Pored velikih teretnih vozila, kao što je i D-Max slovački automobil, Trio Motors je prodavao i vatrogasna vozila, vozila hitne pomoći, policije i mnoge druge specijalne modele. Jedno ovako vozilo sa ovom opremom može da bude izuzetno vozilo za potrebe lovaca, rendžera, šumarske službe, jer savladava apsolutno sve terene. Svako vozilo može biti prilagođeno potrebama i želji kupca. Dešava nam se često puta da opremamo vozilo, da ga kitimo. Znači, napravit ću poređenje kao žene kad se spremaju verovatno, pa tu znači imamo šminku, imamo cipele, imamo garderobu i ostalo. Šminke kod kola su felne, gume, da budu povišeni, da imaju, da kažemo, neke hromirane elemente, detalje. Kako bih rekao, plejada toga šta može se ugraditi, taj auto je ogromna. Stvar je samo želje, dubine džepa i ženine dozvole, znači do koje mere to može da se igra. Za Isuzu vozila zainteresovani su veoma i poljoprivrednici. To je za njih savršen auto, doduše to nije marketinška fraza, to je otprilike vozilo i za njivu, i za igranku, za sve. Znači u prevodu preko dana kada ustanu ujutro oni moraju da obiđu svoje oranice, moraju da stave 1000 litara rezervoara u gepek, moraju zakače neku prikolicu da prevezu, da bude plaknjavi gore nego ovako, znači da završe šta imaju, a onda ih čeka neka svadba verovatno popodne, operu auto, on ponovo sine svojim sjajem. Naravno, ako se odabere neki bogati paket opreme, to već može bude i klima, i automatik, i kamera za vožnju nazad i slično, navigacija, i da, što kažu, bez ikakvih kompleksa i blama se pojave i da budu veoma upečatljivi. Vozili smo i kvadove, koje je Trio Motors od ove godine takođe uvrstio u svoju ponudu. Pored vozila koje već radimo kao neki prirodan splet okolnosti, znači nastavak, proširenje palete, jesu, da kažem, i quad all-terrain vehicle, znači mali motori na 4 točka, kako ih, da kažem, ljudi popularno percipiraju, a u suštini veoma ozbiljne off-road mašine, naravno jeftinije s jedne strane, a sa druge strane sposobne da urade isto poput ovako nekog vozila, sa opet toke ograničenja bez kabine i slične stvari, ali ovo je idealna prilika, što kažu, da i njih spustimo u prirodno okruženje, poput, da kažem, planina i ostalih off-road terena. Može da razvije brzinu preko 100, znači do 110 km/h, posjeduje brze spore brzine, Ricard 4x4, osnovni pogon mu je zadnji, po potrebi se pali 4x4 i blokada prednjeg diferencijala. Ima vitlo, kuku, to sve ide uz paket. Teško je opisati doživljaj jedne ovakve off-road avanture. Naša ekipa ima sreću da se svakodnevno vozi u pravoj modifikovanoj Isuzu lepotici. Sreće je da smo na Taru poneli i kameru, pa možemo bar deo vožnje da podelimo sa vama. U slučaju ovih vozila, sigurno je da slika govori više od 1000 reči.